Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Likulli shay'in iza ma tamma nuqsanu hiya al-umuru kama sahattuha duwalu man sharrahu zamanun sa'atuhu azmanu. Aray musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on kala ka wawɗo wonde e hoore aduna on fof. Musidɗo moɗon Abdallah Diallo ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo. haray hannde nde mardire ɗo haray le 16 mois de juin 2020 à Paris. haray no andirɗon noon hiɗen wowno waɗugol ñande be ñande darse meɗen ka juulirde meɗen Masjid Badou Rahman ka page Facebook ɗo. hara inchallahu hannde ni meɗen arno gafi programme juulirde meɗen nden e nder Paris ɗo. ko ɗum si tawi tawata darso on o wawata latorde haray no wowiri noon. haray noon inchallahu meɗen arno gafi mayre kadi ko ɗum men tawi yewtere ko wowa waɗede ko malgré leeti seeɗa kono men wawata ronkude wadde hay seeɗa ko ɓuuri e fanɗude. haray inchallahu en fottoyey janggo ka darse meɗen wowɗo. haray ado e feƴƴinde ɗon komi annintinta haray ko hunde wotere ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki. hunde fof hunde kala ko yiwɗa towi sa waɗi goɗɗum ha heewi ñandego pelle sa inni a ɓeyde ɗon ko hibbata. kala si goɗɗo heeɓi soñdia yo andu pellete ko newande woni e arde. si newiga kadi yo andu ko honɗum artoyta ɓawa haray ko sattende ko ɗum innama al usri haray ko yusra. si tawi woni wano a lebbititi goto yawawani yaltude ka suudu muɗum foppu hino confini ka nder cuuɗi hande laawi ɗin foppu udditama haray ko yoni andu ɗum ɗo ko zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. haray ɗum ɗo no hani jonnugol en dars jonna en leeson wondema doole ɗen tigi tigi ko ɗe woni koye juuɗe allahu subhanahu wa ta'ala. hari ko fanɗi o woni lebbi tati, goto lumbari frontiére yayi e leydi goo. hande ni mi lumbi frontiére iwgol Belgique naata e nder Paris, ɗum ko nder France ɗo. haray ko ɗum ɗo holli ko kanko joguino o acciti ñande o jogui wo kadi goto wawa goɗɗum. haray noon si ɗum ɗon feƴƴi goɗɗo yo anditu wondema pellet si satti ñande goo hoyay. yo on tigui anditu si o wuuri ñande goo o mayay. yo anditu pellet wonde si tawi himo mari ñande goo o wasay. si tawi himo asuno ñande goo o alɗay. ñande goo si tawi mo hettino ñande goo o tampay. ñande goo si tawi hara himo wuruno ñande goo o mayay. haray hinaka juutingol ɓe weltanike on fuu moɗon. haray mbiɗen yaafini ko tawata darso on o arari e leere makko, kono haray ko fi programme meɗen juulirde ko falɗe sodugol kon ko ɗum wonno ko addunomen ga. haray tan on noon nangi men ga inchallahu. haray en janggo si tawi joni janggo jaaɓi e 20h on heure de Paris inchallahu ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo inchallahu ka juulirde meɗen Laken Masjidu Ibadou Rahman. mi darnira yewtere anden honɗum en weltanike musiddaji ɗin fop, musidɓe ɓen fof, wallitiɓe wonɓe wallitade. yo Allah yoɓu fof ko ɓuuri moƴƴude e joddi inchallah. waɗana on joddi muɗum aljanna, newnana en soode nokku on kadi inchallahu. feƴƴanen goɗɗo go kadi bi isnillahi taala. ko wonno ka page ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo e nder Paris. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.